Penchite malan kerona men pen osomaratum RNC school ke mamnang. (20th Battalion CRPF pen Viga Chipiasai kedeng. Hatoka ahawar along mesen atowar ka vidarajok rat kacheleng kisu. Kardom pinikar biang long life prime time berta long pen nilisami Julie Bepi nonarjuik tha bertang ton pen. Hamren constituency ka parlo check R2 along kedo ke hai timung Memorial Karbi Medium School along tin Penchite malan kerona joini RNC school ing hapcheck. Loke Charlie Henlo KMOI Arbong. Loke Charlie pen ke thekire avi pulote isi akhai mate isi ahamphang mentuneta paching thorun e. Lasi nonakai Loke Charlie kaching bai apor ho jongsi RNC katikoglo pulote kanahok thepe. Sorkar pen Loke Charlie ahin kapaching thurji aphan RD kipia porahot Hamren constituency ka parlo check R2 along kedo ke hai timung Memorial Karbi Medium School along ke thang bagbi pen osomaratum RNC school ke mamnang. Kopine akenang sot kangkir kapadopen le school ke mamnang kali tin pen chidem alan keron ajoini pensi osomaratum RNC school mamnang lo. Pini Hamren local MSc Mongol Singh timung pen kiduk de arara tuma phan ake joy pen tin plangsir kep lapen chite malan keron ponche phan pura adaba por pensi labangso school ing hapon check lo. Rachari ajoini osomaratum RNC school ke mamnang lapen kacharli katikuk dunang ke komat lo adai ke enpo. Ke wangjilang RNC setami lapuson klempon bomlang pulote Karbi anglong kacharli ahin koan lo kacheng thurdunji. Hapu hamphang asong jasemet lo kacharli hamphang aro tum setami ke dodun clip ke manghudun meme. News Desk report Karbi anglong live. Pini Birla Plywood Factory along Boha kedo 20th Battalion CRPF ahin pen chepatir pi ponsi Wikipia jaimek asai kedeng. 20th Battalion CRPF Commandant RD Jenny Anal Kachari pon bangso Wikipia asai along Unit Officer SO Lapen CRPF Klembangato Chetongdo. Bangso Wikipia jaimek kedeng ponahut Unit Commandant Lapen Diphu Medical College along pen Dr. Semsing Singnar SMO Jeremiah Taro Lab Technician pen Danglo DMC along Klemra Brab abang puatum Chetongdon. Labangso Wikipia jok kenang sorahut longpon pola pen komatni abang pubang piatuma phan kereng longjia phan akirap longpon pupusi CRPF pen mangpon lo. Kado kabe bangkrep ho 20th Battalion CRPF atum VGP dun pusi Karbi anglong life asa hemalong birta nang pali. Rong rup kapaching thur ponja phan pulote aprangsi akenang sora bangke tovar jong sikimesen ave pulote rong arlo keplang ki phia phai do setami do page joina asonsi mande. Borjan constituency angkang arlo hatoka ahawar along non puanta kemesen ka chelenga tovar ave. Hatoka ahawar lake non het non ding penle rong rup ka chukki marong kali. Bangso ahawar along kedo arong non anke ningkan phoge pleng tanglo. Bonta kimesen atobar kaviajok non puanta kaching thudun amumang thekdun longle. Halabangso ahawar long kado kabe rong phoara ratum kimesen atobar kaviajok kacheleng kisunga phuthak Karbi anglong life apherang kya thengno nangpachini dun. রাস্তা তো ভাল নাই বরখন গিরিলে গিলা হবো যাব না পারা হয়ে যায় শুখা টাইমতে হলে বালু পরা যাব না পারা হয়ে যায় আর ইমান জঙ্গল ভিতরতে আছে রাস্তা ভাল নহলে তো ফটফট আহা যাওয়া করব না পারে বেমারি খান ডেলিভারি বিলাক লব পারা হলে না পারা হয়ে যায় এনেকা রাস্তা নিমিত্তে তো এক নম্বর দুঃখ হয়ে আছে বাচ্চাবিলাক ইমান দূর যাব রাস্তাতে হাঁটি থাকি যায় যাব না পারা এনেকা থাকে পুরা এপসেনে হয়ে থাকে আর আধা রাস্তাতে হাঁটি দেখিব ঘুরি কিনা আহি যায় এনেকা বি থাকে এতে বড় সব কিসিম পরা আমি খান তো কমজোর দুঃখ পাই কেন থাকি আছে গভর্নমেন্ট ফালে পরে চাই দিলে ভাল আছে Karbi anglong arlo kedoan constituency along PMA YG ahemso palithaya phita hatoka ahawara long abangke PMA YG ahemso pendanglo Barpi ahemso akejoy pen kirona gas
mesen ki junalang avi jatta longpon pelang puta rada tumpen nang pachini dun शिक्षा का बांगे लहलो आली के दाम के बांग मो चेंग वेरिया हो सितमे माने कसिक साग दो पेनॉन मेडिकल सब सेंटर आवे किसु को चलांग ता हेलोविंग ही दिमापुर ही हादिलाई ha hi dipi lapan ka siksa yo lo litin hem tanon citang lo hemsu ta citang lo stamela so bang ko soma citang tema yo la salam yo se khali dui po nang li lo dak bang nang lele mane don ge nang lele stame ani nang lele det pa ya la rong plia rong pen edon velang rong pri pen la edon ve nang le photo yar pidun lo pen da ke kim yadi man ta mane photo uthai pon thai lo paisa ka do ve pidun thai lo stame no puda nang lele la se ko son niyam po luilu la so avelo soka pa nagara gala school hem kim hop la pen bhere thangda velo Jasemet kachileng atwar ke mesen kawedara jok se kachilang school kidun hithi borba kidun kasiksak thedum bino lasi hala bangso hawara phan sarkar pen langponra mesen atwar selampona sonte mesenji dilai pen bijoy rongpi karbiang long live tin kiron alam ki along kechok chewek abangphu kapatini japhan tarlipsi ahok akangsai pivek nangji pusi Hills People's Union asongatum ke hangpado kedamtang therepo ni phaikri CR ni dipu hookers and vendor along welfare plain tribe and backward classes scheme pen kiduk kelak araraphan tin keronji pura rat lapen keton kelang atum angbong kacharbo durajok inut arta troxicap asarpi kareng ihipi erset prungset areng kiso dunangko aputhak niltum Hill People's Union asonga hinpen pinrem lolapen ningduk chepaklang lopusi HPU achunbang manut steron tokjirpen karbiang long life asa hemalong birtanang pale tokjir alu along teron asang ho kejong atengke bangso alam ki along komatsi ahok et kechok chema klardak pen kachini japhan ritarli pamikasi kechok che abang phan ahok erakang sai pipon vek nangji puta jongpon Lo kacharli klim somara tuma phan panongsi school week kedam tang theria chiklo ni phai capen cricket thoman kapathu asai doan lo kacharli klim somarang bong kachepate padopon Hamren angkangar lo abarimnai missionary atumpen kangpupona school Jasemet kaduredet lo kacharli klim somara tuma phan kerap kelangpona school kacharli ahin aning kapirung ponjia phan pining surihinira ingkoi aning kana farman school sports week kibi pen kachepachini lapen aning arong kipi ponjia phan akemang padosi labangso asai dengponlo school managing committee along klembangphu Daniel Inghia phan chopha ponsi kangthum karni pedo Puthot porphai sir kebra pho apor school lothan bangphu Wellington timungpen maijari ponsi school alama kapangjar ponjia phan alohi sarpo Daniel Inghi lapen alang nilong kachirap dunjia phan school academic coordinator Jotham King Basaya Moit aphan jongponsi lama ingthurpon alohi sarpo aman pen kachetong dun Daniel Inghi pen Church of God English High School along School Week kibi along kacharli krim somara tuma phan lo kacharli akenang sot ason thotse kapathu kachepate ta akenang sot binong po alam the penangan atomo lapen alamjir en ponse aning arong pidon Halapu School Headmistress Tiplang Rapsang pen alam the ke jay ponke I hope through this school week we will learn many things, and this is also is a part of education, because without sport then the student also feel lazy. So while we make the sports in our school, then the children also they will learn and they will get something in their knowledge. As I have already mentioned that Laso along kapathu kachepate asona mongdoan school academic coordinator Jotham King Basaya Moit ahinpen thanpon for KG1 and KG2 balloon race for class 1 class 2 class 3 cockfight boys and girls junior and senior spoon race girls junior and senior volleyball musical chair Hamren pen Daniel Inghi Karbiang Long Live
Pini prime time bir take lapon sikang toniklo dumi thakmi kardom.